Smo v Suvi reki, pri Sediju. Vsak dan je večja gužva. Četrtek, napetost pred poroko se stopnjuje. Danes igranje in bomo z nevesto imeli postopek. Moški, evo, ženske, vnuki in hčerke igrajo. Ja, film. Sorodniki se zbirajo z celega sveta. Evo, Sedijeva žena. Žene plešejo. Ženske igrajo, plešejo in mi muškarci imamo svoje delo. Evo, slavni Fazli. Ja, dobro nam došel, gospodin Milan. Ja, hvala. In kam nas pelje zdaj? Ja, gremo zdaj prijateljev nositi te stvari, rešiti in običajne stvari. In bomo tam, to je tam, od kjer prihaja nevesta? Ja. Ok, ja. Ajde, šibamo. Šibamo. Večer se nadaljuje pri Sediju, glasba, obiski vseh sorodnikov. Evo, ženske plešejo, glasba. Ste spel kaj? Seveda. Kaj bo? Super. Peja, ne? Super, evo. Peja. Te boljško, evo ga. Peja, te boljše pivo. Maj mira. Ajde, eno na zdravje. Aj živijo.
Tako močna poraba je bila pri očevalcu, da je crkvena elektrika. Ampak veselje se nadaljuje kljub temu. To je to, Breda, kje sva? Breda v Prizrenu. Prizrenu, zelo starem in lepem mestu ob reki, džamija, strnjava gor, vse si bomo ogledala. Sva v Prizrenu, gledujeva si mesto staro z mošejo, muslimansko in pravoslavno cerkvijo, zgoraj je utrdba. Evo, tukaj je star prizrenski most. Evo, Milan prihaja. To je reka Bistrica, ki teče ob Prizrenu oziroma skozi Prizren. In Milan gre veselo na pot. Živijo, Milan! Ti si tudi tukaj. Tukaj. To je Prizren. Trnjava Kalaja. Kalaja na Prizrenu. Zelo velika zadeva. Strmo je pot do nje. Tukaj se mladina zbira. Ljubljenci sedijo na zidu in gledajo svoj ljubljeni Prizren. Evo ga. Na eni strani so nevihte, suvi reki, novi del. Tukaj spod je pa stari del. Sredi pa teče reka Bistrica. Reka Bistrica in tisti znameniti most, In mošeje. Sinambegova džamija in hribi. Tam gor nekje bova šla zdaj na večerjo. V tej smeri v ta kanjon gre pa pot proti Brezovici in gor v hribe gremo potem. Danes smo iz Prizrena šli v hribe z očetom in mamo od Dritonove žene, Violete. Evo, in smo v tej planinski koči. V planinski koči bomo preživeli, da vidimo, kaj piše gor, če zna kdo od spoštovane publike to prebrati. Sad idemo za Dragaš i da vidimo neki sele. Opoja se zove to, Opojari. Opojari. Jeste, mjesto Opoja. A ovo selo je, kako je? Zgatar, Zgatar. jeste. Sam pravo kazao. Lepo, lepo. Ovo Zgatar, a ovo, da ćeš ti Aha, ima gori. Zgatar je ta levo. Evo, i put, ima lepe puteve makadamske. Sad ćemo na asfalt da dođemo. Smo v selu Bljač, Opoja. Sat je 12 i po, hođa se zove Džumaniju, da se klani. Ova molitva. U Džumaniju svi ide na džamiju da se klani. Zdaj grejo v džamijo, da se poklonijo, ne? Sie arbeiten in Deutschland? Ja, Ja. In welcher Stadt? in Iz Kosovo, ne? Ja, Ja, genauso. ja, also tschüss. Guten Tag, tschüss, mir dita. Medita. Medita. Pa idemo na svadbu. Koji kraj je ovdje? Opoja. Opoja. Tradicionalna poruka. Pa daj ti Nada komentiramo. Nada malo govori po albanski. Da smo na Opoja. Zdaj se ne tika. Simetija. Baš nema. U selo. U selu Ovo je. dete kod nas, kad je dete, malo osunetio. Aha. Naš u penis. A ja? To. A res? Operacija. Ovdje. Obrazovanje. Kod nas kažu.
živijo ljudje na selu. Nema poruke bez albanske i kosovarske zastave. Tukaj se bodo veselili celo noč. Kako cenili, hec kako ne ljubi, kako li idemo kako? Kako, sko. Hec intizant, I tu sta naša dva. Živeli. Eto je Milan, fotoreporter.
ste, gospođica? Pa dobro ste. I kako se vi osjećate? Super. Pa dobro, kad pa vi svi se znate, dobro super se osjećamo osjećamo. sada. Krasno je. Argenda, restoran Argenda. Argenda, To su moji prijatelji nagradi prošle godine. Ima na projekt oko 30 milijuna da napravi ovdje centar skija i super motel. To će biti divno. Divno će biti. I sad smo u srcu Šar-planine? Ne, u kraj jedan deo Šar-planine, to se zove Brod, preko Broda. Sad još malo izađe na granicu Makedonije. Ovaj kamen je strašan. Krasno. A na vrhu kamna drvo. Super. Igrišče, igrala za otroke. Krasno. Tenis igrišče, Tu ima športni centar, krasan športni centar. I zastave visijo Turska, Njemačka, Američka. Šta je ova? Kosova. Morska. A, Kosova? Ne, ona sa... Evo. Ona I pol na kraju je albanska i kosovska. Kosova. Ova je Union Evropa. Jeste. Ja. EU. Dobro, super. Nas slika, fotografira, mi si ogledujemo in občudujemo. In nebo se bo razprlo in krasen dan bo. In zdaj gremo v rekreacijski center Kendra. Imajo zastavo. Krasno je. Krasno. In to je prijateljica Nada. Violetina majka. Divna ženska. Evo, super. Mir super. Došli smo. Kakav kraj. Čudovito. Obdan z gorovjem. Tukaj je en krasen potoček. In postrvi. Ribice nas čakajo. Bravo. Albanci so se potrudili, lepo so naredili. Krasno. Se razvijajo, urejajo. Zelo priden narod. In pameten. Zna trgovati svoje delo. Evo, bravo. Čudovito. Vse naokoli se vidi, da se pridno delajo. Tu bo velik donos kapitala. To se vse povrne. Da vidimo, šta je ovdje. Arhena, hotel, Prizren, Kamer, Elektro. Tam naprej sta Milan, prijatelja. Gre sta naprej na hrib. Mi dve z Nado bova počasi odšle za njimi. Z Nado hodiva po stezi navzgor. In evo, kaj smo zagledali. Male goskice, da jih malo približam. One tukaj živijo v raju. Krasno. In med dve goskice greva naprej po cesti. Evo, zdaj smo v restauraciji kod Ramčeta. To smo pri Goranih, čisto na jugu Kosova, najbolj na jugu, kolikor se more, iz Dragaša gor v hribe. Uspeli smo se na ono, kar smo prej videli. In zdaj bomo tukaj se močno podprli. Izpod Črepne se za nas pripravlja njihove specialitete domače. Ja, evo, že diši. Šta se peče? Krompir? Tu se peče mesa. Jagnjice, jarac, tu se peče. I pa posle služi ljudima unutra tamo. Evo. Domaća. Zdaj da pokažemo, kje bo nas poslužil. Zanimivo napravljena restauracija, vse po domače, med skalami nametano, parkiranje kar v divjini, lepa reka teče tam dol. No, gremo pa še v lokal,
zanimivo. Cel lokal in tle kuhar peka, evo, se sprema stvar. Je narejeno okrog žive skale. Žive skale. Kar je najbolj zanimivo, direktno iz hriba pa teče voda in je tle naravni hladilnik. Naravni hladilnik. Tle ni, da bi rekel, da je pretoplo ali pa prehladno pivo. Evo, ta restauracija, evo kje postreže. Čisto v naravi, v travi, med kamni, pod hribom. In to hrana, saj po siru, ki sem probal, je super. Šarplaninski sir. Šarplaninski. Planinski Pasti- sir. Evo, ovi pastiri so dole stigli prije, ne? Kako kaže pastir Čoban, ne? Da, čoban. Breda, kako je prvi utisak? Odličan. Ja? Ja, krasno Hoćeš sve. još? Još. Osjeća se kao tvoju kuću tamo u Zolu i gdje živiš. Smo se najeli i malo je ostalo iza ovog šarplanička malek. Mjesec dni starog, gle kako jede. Evo, zdravi šarplaniček, čau, čau. Čau, čau. Hoćeš da pozdraviš našo Maksiju, ma? Čau, čau. Halo. Ja. Dobar je, vidiš, odgovan. Možeš da ga drmaš dok jede. In te naše jančke bo vse lepo pojedo. In mi ga zrepam in je zadovoljen. Aj slimi ramče kako sprem jagnjetinu. Aha, evo. Aj slimi sad. Peka se otvara. Aj polako otvaraj. O, vidi. To ramče. Samo u brod. kamera ne može da dobije one mirisne. Ramče u brod. dođi ovamo, mi vam da bereš. Da bereš jagne. Kaže Milan ima da bere. A ja? bereš sam. Aha. Jeste. Pa to treba da ja naučim. On Ti kaže- ćeš mi malo... Jesi. Evo, snimao sam, vagao je, zbrali smo sami ono kaj Ti ne će masno. snimi ovdje, Milan. snimi. Ja. Evo iz naravnog hladnjaka, ne? Gdje se ladi na vodu. Na izvorska voda, ne? Izvorska voda. No, zdaj gremo proti dvoru in tle je zanimiv pojav. Tukaj je ko v Tibetu in Nepalu. Sušijo drek tukaj in ga potem imajo čez zimo. Take so pa ceste po teh krajih zanimive, lepe. Naš avtek se je kar lepo naprašil. Skrajni jug, skrajni repek Kosova. Samo drži ovako, da vidiš sliku, ne? Man mes. Ajde, polako. Ja. Tako da ima. To je, ovaj grad je Brod. Brod. Selo. Ja. Centar broda. Centar Broda, evo, Evo muškarci. Muškarci tu. Krajnje selo. tu sečeo, Kamelo. seko, Šta? kravu Kravu seko. poseko. Vidi. Sada. Poseko kravu. Kolio. Ubio, Kolio. ne. Ne, Ne. Ja, kolio. urezao brat. Dobro, zanimljivo. Mhm. To prereže vrat, ne? Ovako, da pušta Yes, krv. yes. Imaju neku svadbu. Ja Za tega svadbu ili ne za mogu da gledam to. veselu nešto. Devojke, od broda devojke vidiš. I Vidi kakve su lepe, vidi kako se Lepe. krije. stara kuća Ne pozadi. krij se bre. Vidi kakve. Evo, saobraćaj ko u New Yorku. To je Štala. okrenjeno. Štala odam. Evo, idemo dalje po glavnom Jeste, putu. Brodu, Po glavnom brodu. putu. devojačke broda, I majke Broda. majke broda, Dečki Broda. dečki broda. Snajke broda. Evo. Sve ima. Jel tu? Gde? A, tu, lijevo. Leva. Ne, sigurno? Yes. Ne. A tamo? Tu levo. Čekaj, Tu levo. lo. čekajte. Ćemo tu glasiti. Sad je crvena. Sad može da snim, ja? Otvori snima desno se. vrata, okno, Zakaj? da bo skozi snimao Ej, lepše. Karen mora se... Ne mora skozi desno okno. Evo je. Čuremo rek ne? Noša je to, goranska. Ja, kako bi s fotoaparatom poslikali, da.
Znači, evo, ovo smo u Dragaš. Mjesto Dragaš. Goranska noša. A, pusti ga. Da, ne taš. Sviraj malo. Goranske ceste so uske, uzak put, šta ćeš? V dolini se nekaj kuha. No, zdaj smo šli pod hrib Kara Nikola. Kar precej strma, razdrapana pot, tam dol vidimo bivšo karavlo jugoslovanske vojske. No, mi smo po tej lepi cestici se pripeljali do tukaj in zdaj gremo naprej proti Kamnu. Ono brdo, general Korf. Ja. To je v spomin njemu. Evo, pa nas vozijo. Planinci, planinstvo društva Prizren. Evo, i ja prvi put šetam po šari. Vi kažete samo šara, ne? Ja. A isto planinsko društvo se zove Šara, ne? Ja, lepo. Ćemo još koji put to da dođemo. Brda tu koliko hoćeš. Cijele poljane borovnice. Gor proti višinam Kara Nikole. Mi se pasamo ko ovčke. Po Šar planini. Tam pravijo, tam dol nižje, da se dela cesto. Iz Prizrena v Tetovo. In verjamem, da bo to kar obiskana cesta in izhodišče na ta del Šar planine. Nekod, evo, oblaki se zbirajo, bodeče neže so zaprte. Kakšne zanimive kamenine, slišaji poraščene, vse v granitu, staro gorovstvo. Una je bila črna skala, to bomo pa imenovali zelena skala, skala z lišaji. Ne vem, če se vidi, nabiralci borovnic. Visok je ta Kara Nikola. Bi bil pa idealen za gorsko kolesarjenje. Aha, bo treba bežati. Iz teh skal dol. No, z avti pa pridejo potem ti nadaljni preprodajalci k borovničarjem in od njih vzamejo pridelke in jih peljejo dol v mesto prodati. Evo, pastirji grejo gor v planino. Čobani se tu imenujejo, ovca do ovce, puloverčki. No, zdaj gremo k pastirju. On je poklical v sebi Šar planince, ki drugače ne prideš ti do steze njihove, do stada, ne, do krdela, da rečemo kakšno besedo. Kaži, da ima lepog pasa. Pelidon čene, ta čene i miršenki. Evo, prošao si opasnost. To, amo berun del. Prve oči. Ajde, pričaj nešto. Milan, kako te sviđa Šarske planine? Puno mi se sviđa, lepa planina. Kako se zove planina? Kaži. Njega pita, Aj, reci. ova planina. Ova planina, ti to neki odeš. Gurizi. Dobro. I koliko imaš? Sva ven, Ja,
220. I krave isto on. Jesi i krave. Ne, krave posebno ima. A, posebno. Koliko krave imaš? Čuvani za krave. Aha. Ja me ljubnio Ko dete. Moj isto ovako radi, imam jednog tu. Ja. I još se vidi, evo lijepo, tamo smo došli od crveni kamen. Crni kamen. On je crni kamen. Tako i polako se dižu oblaci, mi smo sakupili 1700 metra visina, Tako. 800 tu negdje. 1779. Tu negdje, 1779 kaže Besnik. Ja. On zna dobro to. Zvanično. Besnik zna, dobro. Znesni, Besnik zna ko Besnik priče. kuće To je on iz Prizrena. šef kuće. Je šef Planinara. dom kuće planinara. Ja. On Ok, zna to sve tu. dobro, Je hvala. šef, Ćao. Ok. Ide gospodin Milan od Crnog kamena pa na planinski dom. Loš put, ali zadovoljen to što je vidio danas. Jeste. Evo gospodin Milan sa kolom. Ajde gospodin Milan, ajde. Gospodin Milan. Posjetiš Crnog kamena, Šar planina, planinski dom, sve to. Jučer bio na brod, vidio ceo okolinu Dragaša. Ok. Sa fotoaparatom ja... O, prišli smo iz Hribo, evo, treba i... Izvolite. Za mene? Za vas. Pa to Ljubičica je, planinska. pa to je stvarno tako. Pa da ga zagrliš malo, evo, gazdu, pa to je dobro za gazdu, uvijek treba da se ima. Ja, Hvala. tako, vidi da ste dobro preživjeli. Midve s mojom. Ja, Moja, vidiš, moja kuhinja, ljubica. kuhinja. Češno sve. Voda od gore. Voda, Planinska voda. Izvorna voda. Krasno, to ćemo popiti. Divno smo I tu nas čaka presenečenje. Stvarno, to je divno. Evo, od učeraj se to delalo, od juče, ne? To je tava. Tava. Tava, prizrenska tava. Prizrenska tava. To je super. Sad se da probamo Ovdje gore. ima Svašta. svašta. Paprike, crni luk, paradajz, ima crni Vidite ta? paradajz, Če to ni tu, čakaj. ima Če to točke imamo bamja, kod nas se kaže ovo. Bamja, Vidiš, kako se bamja kaže? se kaže kod nas. Ovo. Evo, gre naše kosilo. V senco. V težko senco. Evo, miza lepo pripremila. Se pravi, ta dom ima vse ugodno. Krasno kod vas. Nazvanje. Stvarno. Za vas, za... I Milan još jednom na zdravlje. Moj Milanče. Za vaše zdravlje. Na zdravlje. Milane, jabuko sa grane. Opa! No mi kažemo kad smo, no pa na zdravje. No pa na zdravje. Sve te stvari. Dom je crni padliđan, beli padliđan, zeleni padliđan. Sve. Ajde, još jedan put želi. Aparat imaš? Imam. Daj jednu sliku. Ja malo si vam dala. Koliko Ovdje ti želi duša jedi? da probam. Nema da probaš, ima da pojedeš. Je, pojedeš. Sa kukuruzni. Za probanje, Meso. Krasno. Da nađeš Joja Kakšno meso? ovo nema uvek. Ovo samo za Ramazan. Ma ja. Za Ramazan. Milan, Kad samo na zaiđe Ramazanu sunce, pitalke možda tad nađeš. jedete Kako ovo. je- A se zove? kroz dan nećete, ne? Ramazanska To je pitalka. za... Pitaljka, sa sjerom i to, ne? Da, jaja i sira molim. Ja i I sirom. to si ti napravio, Besnik? Ne, pekar, ja nisam. A, Pekar, pekar. ali i Besnik pravi to. Evo, Besnika. Zna Besnik. Besnik doveo, špecijalitet.
Vesnik je. Besnik. A besnik? Od bese, znaš, dolazi to. Jeste. Mi smo to sve učili. Rec. Rec kad daje čovjek, znaš. Dajem ti rec. Da se vidimo sutra. Evo, opet dolazimo na Kosovo. Ovaj puta sa makedonske strane. Jeste, Jažinca. Mire se vini. Mala granica Jažina se zove Jažinca, a sad izađemo na Brezovicu. Ok, brdo. Potujemo po lepi cesti po Čar planino od Globočice k Prizrenu. No, zdaj pa zum. Evo, kakšen lep spomenik je tu. Evo, ovo je Brezovica, Brezovica, hotel Molika, blizu tu. hotel Molika i Maline. 1800 metre, Tako. visina. One prirodne maline jedi, špresa i breda. I puno fantastičnih smučišča. Vse gor do 2000 metrov in še čez. Grejo žičnice. Evo Milan, to je prevala tu gore. Ja, Ima vikendice privatno. onda na desno. Na desno ide isto prevala, ide do gore tamo ima snijeg gore, Ja, ona magla gdje je. Ima stanove gdje drži ovce tu, čovani. a onu vrst tamo ja sam bio u nogima i sreo sam medved tamo. Ali nije bio opasan. One šume su Bukova šuma. To nacional park će da bude to. Lijepo je, ja. Prevale. I tu svetlo prema Prizrenu. Jeste prema Prizrenu. Evo, odmah ispod prevale smo stali kod jednog, evo, kompleks turistik Šari. Evo gdje odu. Vlasnik je Jahir se zove. Jahir. Jahir. Jeste se zove. Puno je uložio. Uložio puno. Evo, družbe zbrana, sestre, prese, fazli, sabrije, evo, pričajo. Jeste. Da u Hetemu ne kažemo ništa, ne? Ljona u Belđiku, On je ko general bio, da. Šipja, Zona, Violeta. Evo, tako lijepoj krajini, vidi, sve se sad počistilo lijepo. Nalazimo na hotel Šara, Hotel Šara, ja. u Prevalu. Šara, u Prevalu. Danes se odpravila domov. Tukaj sva prečkala Beli Drim in greva na njegov izvir. A na drugi strani mosta cela klisura, skale. Evo, kako je sklesano. Polno prometa, tu je tudi glavna pot proti, tu se največ vračajo preko Črne gore domov. Kakšen krasen most, Loke bom kasneje preštel. Tukaj pred Žakovim, malo pred Žakovim. Gremo gledati naprej. Evo, so nadaljni loki, ki grejo tam v daljavo. Zadaj pa že novi most. Ta je narejen pa po turško, valovito. Tam te nekaj lovijo na tej reki. Mirdita, ovi dečki, muškarci lovijo tukaj ove mladiče žabe in potem za lov ribe, ki sem prej pokazal. Bravo. Prispeli smo do manastirja Dečani. Ne, Breda? Ja. Ja. Evo. Gremo v pravoslavni manastir Dečani. V vasi Dečani. Veličasten je vhod že do njega. Cel kompleks. Mislim, to je učbenik, ta manastir. Ja. Pravi čas smo dobili hladno vodo. Naravni hladilnik za lubenice. To se hladi na ene 8 stopinj. Dobili smo dovoljenje, da gremo v manastir. Fotografirati ne smemo. Bomo pa te stvari naredili. Zdaj, koliko so zvidane stopnice. No, odpri, pokaži. Naprej vidi se. Ja, za tabo.
Konec Rogovske klisure in štart proti Čakorju. Pelimo proti Soteski. Evo, da ne boš dol padel. Sotesko. Katera Soteska? Si samo vklopil. To je ta slap. Evo, direkt iz jame izvira in pada v Sotesko. Tukaj se turisti ustavljamo in se potem prebijamo tam skozi tiste skale. Ki bo pa potem pokazalo. Gor pa skozi v tunele. Prihajamo v srce Soteske. Zaljubljenci hodijo. Poslavljava se od lepe Republike Kosovo in preko teh planin greva v črnogorsko mestece Rožaje. Tle gor na vrhu je pol mejni prehod v Črnogoro.